ke na le Makhosi mo. Khosi, Kaizer Chiefs 2, TS Galaxy 0. This is the Talk Football. Libitso game o ibone jwang? Game ke bone sharp Kaizer Chiefs e bapetse sharp a re thabile le nna ke thabile Libitso la ho ke re thabile libitso la God ke shoka je yes libitso la ke re thabile so le tlo fella kae Man of the match Kima. Asinna. Asir le mkhele mfukeni. Asima kete makaona. No bapetse hantle le nna. So le ka re ingo Kaizer Chiefs ka jeno. Today I agree Kaizer Chiefs le ka re inga Brent Cross. Number one. I give me one. Shebamo. Please come help us. No, I can't. Okay. Vous faites ça aussi. I want to